No tak som si dal pauzičku za Litomyšicami. Som tu v takom altánku. Mám si nabíjať aj telefón, bo včera som na to zapomnel a tam ráno ukázalo 50%. Tak niečo vo vlaku som nabíjal, ale pre istotu som si obral powerbanku, čo bolo super. Takže teraz v podstate mám pauzičku a podjedem si nabíjem aj telefón. Je super. Altánek pekný. Keby šiel človek ako smerom hore, nájde do Drážďana až do Hamburgu, tu by sa dalo pekne aj prespať. Skúsim otočiť, či bude vidno aj Labe, asi len málo. Jo. Altánek je hezký, suprový. No, takže tak říkám. Dávám si svaču a potom budem pokračovať ďalej za chvíli. Tak ešte neviem koľko tam bolo, nejakých 18 km do Roudnice, takže to nie je až také strašné. A z Roudnice je to nejakých 74 až na ubytovnu. Tak, takže sme v Roudnici. Tu je most, ktorý sa teďkom renovuje, alebo opravuje, alebo jak sa tomu říká. Jo, tu je tam nejaký ten zámeček. No a tady je Labe pekne. To je nejaký len kanál a Labe je tam. Jo, tam krásne. No, takže ja teraz tu zabočím dole. Tady ukážu, kde tam dole tam je cyklostezka a šlapeme smer Štětí a na Mělník nejakých 28 km do Mělníka, takže takú hodinu a půl, 2 hodinky, no v klidu a budeme v Mělníku. Tam si dáme asi pivečko a budeme pokračovať ďalej smer Praha, Hloubětín. Tak, a už se blížíme k Mělníku. No. Ještě kousek a jsme tam hore. Labe je krásne a tu si dáme druhú pauzičku, svačinku nejakú. Mám tam pivo, ktoré už nesiem od ústí. Tak teraz dobre padne. Mám tam ešte púlku tej bagety. Dúfajme, že to bude dobrý. Je to pekné to bylo do toho Mělníka. No a taká v podstate placka, no. Kopeček. Sem tam nejaký, ale to je to nic, jo. Ale inak jenom placka. Jak jsem říkal, šlape sa vynikajúco. Nevím, jestli bude vidno ten zámek, co je tady. Už se blížím k němu, na druhé straně Labe, za chvíli tam budem aj já. No, tak keď ho je vidno, keď nie, tak nie. Možno tu. Tak. Tuto zastavíme video. Šejpujeme tam, vytáhneme hore. Tam je taký parčík, tam si sednú a tam si svaču. No a teďkom ešte jedno také video, jo, tam
za mnou je sútok Labe a Vltavy. Ja som tu teraz, ešte som pred Mielníkem vám trošku natočil video. Jo, je pekne Labe. Tu mám ja kolo. Ja som to sám. Tu je nejaký cyklista. Jo, a tu je za mnou ten zámek, alebo co to je v Mielníku. Jo, takže sme tady už v Mielníku, tu ešte kousek je taký parčík. Tam si dáme svačinku. No a pak budeme pokračovať ďalej smer Neratovice, Kostelec nad Labem a Praha, Loubětín. Zatím je to super místami, no. Fúkal do mne perfektný vítr, niekde malinko, niekde moc, tak budeme, natočíme ešte dačo. Tak a už sme uspolaní. Spolaná Neratovice. No, takhle. Dálnice pre cyklistov a ja, no, takže uvidíme, aké to bude medzi Neratovicami a Kostelcem. Tam už niečo taky búrali takú cestu a mali to už udelať tady, jak v Neratovicích, tak uvidíme, jestli to bude. A bude tam potom nejaká objížďka a tak si trošku asi potom zajdeme. Ale zatím to jde, pohodička, super. Tak a teraz vychádzame už do Brandýse. A taký koniec, kúček, kousíček a budeme dole Lázne Toušeň, potom nás čeká kopeček, aspoň zelenčí a tam mať už len Horní Počernice a takže dneska aj zatím počasičko vyšlo suprovo, tak budeme. Tak, vychádzame do Zelenče. To vypadá cyklostezka za mnou. No. No. Ešte kousek. Takže ešte Horní Počernice, Černý most, tam hore nad metrem a a som doma. Takže paráda. Super. Počasie perfektné. A teraz nechcem to zakriknúť, ale ešte aj prestal fúkať vítr. Takže úplne superové. Sluničko svietí celý deň dneska aj, takže paráda. Tak, a sme v Horných Počernicích. No, ja sa mi blbo pozerá, pretože mi svíti sluničko do očí. No, to je. A ideme pomaličky už. Za chvíľu sme na ubytovni. No. Aký krásny výlet bol dneska. A teda, no, tohle ešte preletíme okolo obchodného centra a
Sme doma. No tak už sme na Černiaku. Jo. Takže už len naozaj pár metrů, ale tam u nás je rozbitá cesta, preto natáčame ešte tady. A potom už nebudem nič točiť, takže za chvíľu končím. Tam moja cesta dnešná. Ešte kousek, no říkám, ešte môžem, no ešte mám kousek. Tak, ideme z kopečka a ideme na ubytovni. Nemohol som ísť tam po tom chodníku, pretože je rozkopaný celý úplne. Jo, takže som to musel obísť z hora. Ešte idem tu dole z kopečka a budem na ubytovni. Ešte trošičku a sme doma. Už sa teším, že si dám kafe. A budem si musel dať jedine tak studenú sprchu, jo, pretože odstavili teplú vodu. Tady je havárka. Takže do odvolania teplá voda není. Že jedine studená. Jo. Že takto. No, se blížíme. Cez cestu. Tam je ubytovňa. Takže už len kroučík a sem.